Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing pelong ke Jela Meghalaya, ya ke lempung ya di ya thiet, ya ke jajing bam tenrai, jong ke jaj benriu, jong ke jela ke ni ke than chatila mingi. Kalawan rak ru ya ke lat, kumno ban pengkhuj, ya ke wa kra, ha ke ni ke nong ba Shillong. Ha shua ban pelong ya ke ni ke lempung ya ke balatem. Kong ke First North East Food Show 2019, lasaki ya ke jingkhuj kensan ke wa kra. Kham tam ha ke benta, badan marjan bat ke madan polo, hajan madan bala pelong ya ke ni ke lempung. Kumno ke ni ke wa kala-kala dor kensan, tang shua khendiat sngi ban pelong ya ke ni ke yau. Ha ka jingkren bat Menteri Sarkar Bakmi, ya ketnat ki kampan roisor, uba hamlat sendoling, ulai thuo, ba ban penkho ya ke ni ke wa, lale da ke Shillong Municipal Board. Kebalayo bah pisah kerpangru na ke Sarkar, na ke benta ke ni. Nampak bakawan ketika food fest po pulo kadang kajin kerpat nak yang jong ke kamtam na kawan na musi ba ni kampan pakui ni ko ang kra markala ka food show ko nang tu ka wang kra tu tu long kan tanat kamtam ko ka kring brira kalek di lembaga asisten yang jong di komisioner bungan nang bakabesin kairap ya ka kerpat lagi ke municipal ban pakui di agak besar kami gubur di rap teng makan rolak ini di municipal tinggi pada marbangi yo katakanlah dalam sangi kuat iban kuat iban kan mereka bisa kemudian ile uno kajumur kedon kaplan kedan rei habis sakul ribuan ikabu kendiat bagi yo mate karena rolak sio jigara bagian juga MBDA di ngisumkan yang municipal ni pun kuat di kumpulan ta kala ikut kala itna kantu tinggi skoba lada kadon ka fon hi ka bangin ku iwa ura kamdan cige suk ba bangin men media ke jengku tebar ka ba aro ka ba kamera su kolong ka jingi sedang leo jok ki ba tangi municipal nomla dan ka sarkar ka nomla andre lada terlang ki ba no shnok kamdan ki thai stu kumon ka idon cikaben bakawa ukra konon ka dio biang kanam gubron ka kipuar ki ba menswa di kejeng kerpat nak liang ngajumai kalong ba ijing persang nang municipal ilong meret rei ai bagi kam ki bakrau ka shong ha ki jong ki ba nak shong jong ka shong ka jong ka jika ka jong di persang ni ban bu ki babur ki kendor ki ba nak shong kam tang ba shong tu ki mar khap bat kawa kemudian betul ke sebuah kemudian peluang ke juga brand nyut ke brand coba apa wah kerap Andre kam dalam tan kajing sokti ke bun ba uai dekara wa kalau ku am kerap katu di ni persang iman pet kita ki war khoi perbangi kuat bakawa kerap kalau ka ba cukup di mata pada bagi lak pengkalah gudur di eken ba le ita kun tekam kecil arai koran hui mo di kikidon kondisi ki ba abu nang liang juga municipal tu ba ki ba ngilam hi ki ba bentuk coba ke peribuk buat kra kena ke penalti tak zaki ru ba di sistem tak biai ni kami yo ba ka fon di rumah kam tu juga menteri ka kam dari mata yang pelkoi ku am kra ru kaman por kam ki mesin juki ki kam kalau ku ni ku ai berkoi berapa kra berkawa musyrfi di kata-kata ketong kembang ke sukar dan ingin persaingan iku akan baga wa kabaya napo profesor kuam kra kuam musyrfi ku dak ku kini ke wa tinggi jingim ya ga jingim jogi rong Shillong kam tam di ke jikso kan wana po ki breu ki jogi marba abagile ilmu kam sokar le kam ba ikaban baki baru ken itu matalang kapum kata isti ku jogi nam tak jumpa nam tak jemput kadang kami ingin begini kelanggar pro lah jadi bentah berketika Malaysia Forest Pollution Control Board ketika bentah konsultan kebadan mentah ni di kejini terlang ingin kam bat dari wengi bagian longkap front bagian request biru minta juga balik kita apa kedai bahasa itu sesi tempat pertemuan biaya kan kan juga stretch ke bagi berkuat berkepisah ke ba nyo jing rap ketiat kelai pier bon ba tak kerulang
katu ka jengku kalau tinggi expect ba so kalau raga iyo kambur bisa apa ka department di ngilak ban ya ka holster sudah untuk kuliah ter dak ku kan mau ne ko besar biru ngilak ban ne kata ro beli lah di kata di ketong ka jengi dengan ya persang ban bodin mana orang ka jengku mar pai ba up tau pe ka upe choi ka jengku ka jeng suba da kam ku kam suba dalam nuru kam dan bersih mau kam dan beri kita blog health conscious mah tiga environment ketika pokok serta maka juga kita mau mata tiga ngilong konsen ya kata ingin siapa ke food fest ni ya ke department juga ke municipal ya semua kebun nak ni kita pengkut katu kesel kejogi dihawaki keleng kisnong pa dan bentapan tu iri gua amkra baik ikat iri kejekut atau kemudian mau iki bikin kedip beri ini nak tempat kisnong marka kelui oleh marki ketuai menong tu na ya bre utama kai dek sedang ka jongi dek brio jongi kiban pemat madong plan di wa ukra plan ka itana plan ko ukra kranon sisin kemensim bahkan bukan iu yang katakan nam buram kasong brio ka jongi te balik dur balon de man kisong klok e andre di jeksang brio ka jongi di skan gibri ko ba kin i kene barang ga jongi bin pasang ban extend to show dalam mo mereka fon extend kam sistem ko bat ko na duka na do try